أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Urian berbentuk si Allah na biantuk tanus Allah sekanya po iyamanan niya na pemanggian tanu na buskan yang pemanggian tanu sarila na buskan yang iyamanan niya na terima si mga taubatan urian untuk mga pagaliya na yang pembamian yang terdagang utama pagalitan na akan tutuang masyarakat na kenabakan wayamanan yang nasumpati kawaran nasumpatan na magubah uwi na magumantan no sayamanan yan na usayan sa giyang kaya agamatan no agama Islam kakagil kaya agamatan no agama Islam na mablangay usayan Syakini Abu Dar radhiyallahu anhu pinteru yang si Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Lewaku na itu aku katigen di pamusiati sahabat kaklasiyatimu Abu Dar tumunak natiku Abu Dar di dunia Abu Sumadadalum yute kama say Abu Dar si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagidagyan kaya masa tariman to ayamanan niya na inutan sini derba kaantan ng pagkakuan sa kiyang kaya mga dewan agyan kaya lumatan ng agama Islam pagkanero natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ipagusyatakan katigan Abu Dar natigan na ahkim safinati fa'innal bahrul amik hayat tigyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai wa na Abu Dar ayang pagana yatigan na ipagusyatakan rekam natigan na ahkim pariparabing ka tigan agyan kaya barkung ka kamata natigan aso kaludan namadan mata latihan asumadan ikadua ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Abu Dar natihan awas taksaru zali fa inna syafara baik pakadang nakatihan sulutuka kamata nagian kaya plelegan na mautan pakadang nakatihan Abu Dar lutuka kamata natigian suplelegan susumuan natang tuayamanan yan namuatan ikatlo ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Abu Dar natigian waqfid dalan fa innal lubbatul qul pakakeping katigian likod ka kamataan kelakat naudina sutubin natang tuayamanan yan na mapuro natawag ni bawa sapi piyayamanan yan na kelakat sa mapuro palaw apa niyan may sampay agyan tuayamanan yan na uliyan ayay kapat at iniwasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa tigyan awal al-ikhlas al-amalu fa inna naqudul basar sulang ulang mana tigian galabag ka panggalabagan ka na ayamanan niya na maadun rakagian kutuwa ka pag-ikhlas ka mata na tigian agyan ka na galabag doon so ikhlas si Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkapan pa inna nakudul basar kakagya mata na sulang manakita ng galabagan mga pagaliya na pag-ititi kaya Allah subhanahu wa ta'ala si mga malaikat yan ay ibarat yan mga pagarian ang sukira
malu sukati ini. Nagian nadi ini anak manurat si ko di manggal ko manusia agian ko tamara ta uma mafia. Mga pagaliami si ko da akong pendakan duli. Sagian kayamanan yan na pag-usay na kang isa makampag. Na pagpamang ninakan si Allah awan na dia kanong ketarutupan na ketarutupan niya unsur sa butiyo manusia tan ayamanan yan na di tanong pagkatarutup ay ini apa ganay pag-usay na kanong nagyang kaya mga tuos iptiwasi ko mga tao mga tuos sa ayamanan niya na iptiwasi ko mga tao pagkanero atus iptiwasi ko mga tao nagyan kaya al-kupar ayamanan niya nagyan kaya kaungkir so Allah subhanahu wa ta'ala na ayakabasan niya natin wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan innal ladina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Yute kabasa wallah sagir kaya mga tao ayawanan niyan na pagungkir niyan suminitali mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Allah napitir yan asa din sa tao ayamanan niya na ungkir niyan so Allah sa mga malaikat yan sa kitab yan sa suku yan nagungkir niya panada pero niya nada alungan na mauli napakadala dalalan sa benarati wallahu ta'ala amya duduk sa kaduduk amanah ini sumpah dulu Allah ta'ala tigana innal ladina amanu matana tigana sosiran utamanya maratia summa kafaru urian yang namyungkir siraman summa amanu urian yang manati wallah namya ratia siraman summa kafaru urian yang manati wallah na miyungkir siran na ayat yang urian Allah subhanahu wa ta'ala natigana summa izdadu kufran urian yang nati wallah ta'ala na pagumana-mana nakikiran agian kutu ayamanan yan nakiyong kiriran nati Allah subhanahu wa ta'ala na ayat pasamon agian kaya urian na ayat at kina lam yakunillah liyaghfira lahu wa la liyahdiyahum sabila dan nati wallahu ta'ala dan nati wallahu ta'ala mapatut ati wallahu ta'ala ubah akan nakarilay agian kaya mga tao pagungkir niran sa Allah na mudah nati wallahu ta'ala mapatut sa agian kaya mga tao ubasiran maturus ikulalan yan kaya lumatan wa Islam nah ayat kedua kata Allah Ta'ala nanti kena wa basyiril ladina kafaru bi'adabin alim berpenutulan ni matiga si ko mga tao ang yang mangungkir ang yan kaya siksa mali pedes ikadua kata Allah Ta'ala sa pantas sa yan kaya mga tao ayamanan yan na pagungkir ni Rasulullah Ati wallahu ta'ala wa may yakfur bil imani faqad khabita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadin sa mga tao aungkir nila agian kaya paratiasi wallah na sabna ati wallahu ta'ala amya binasa so mga amaliran si isa aluman kiyama nagupat sila ati wallahu ta'ala ku mga tao amyang alulugi nagumyang alalapis. Ikadua kata wallahu ta'ala Nabiya inna Allah la yahdil qawmal kafirin. Mata nabi Allah Ta'ala di iya akan turun sumanga pagtaw niya mangukir ika kafiran kita no na isad na nana ayamanan yan na terus sagyang kutuang akap iubasi ko mga tao amadong kira nagyan kay ayamanan yan na kaungkir
Ikadua mga terus agyang kaya kaukir na agyang kaya al-kadib ayamanan niya na madak mga ano na kung mga tao agyang kaya kabutugan na sallahu subhanahu wa ta'ala na ayakabasa din natin na innal ladhina kaddabu bi ayatina wastakbaru annaha la tuftahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna al-jannata hatta yalidul jamal sammal khiyat. Yuti kabasa wallahu subhanahu wa ta'ala patag saja kutwa di ini at pagkabugan sumakayat wallahu subhanahu wa ta'ala. Di wallahu subhanahu wa ta'ala matana sirang kutwa tiga na dibilang pagkabugan sumakayat wallahu ta'ala sa pantag sa wastakbaru pantag usagian kutwa di ilang kategabur na ayaka basallallahu ta'ala na la tuftahu lahum abwabas sama na dinakalkan sa mga pinto langit wala yadkhuluna jannah na budi sirap natin wallahu ta'ala pakasul sa surga hatta yalidul jamalu bisammal khiyat ayaw mo akiya pakasul yan sa surga na umakasul dagyan kutwa unta si isa yan kutwa suarang na umakasul na yan kutwa unta sagian kota Agung, agian karena mga tawayatan daerah na mga kalib kabutugan na suwalau talay bitir ayaw makapasol diyan sa surga agian karena mga tao mga bugag na makasundagian kutwa ayamanan yan na unta sagian kutwa suarang mati kita bentuk ayamanan yan na pilih na ayamanan yan na may ito ang kaya pakasun tao na tanong nakar kena perasul dia nak ayat penari ayat perasul nak panggil kaya unta nah ayat kat lu amanat tu sagian kaya kaptiba si kumana tahu nama adu lagi yang kaya dul kaplalin kapanganiaya sallallahu subhanahu wa ta'ala nabi teruyan alladzina amanu wa lam yalbasu imanan bidulmin alladzina amanu susiran waktu Allah ta'ala bi'amalatnya wa yalbasuna al-iman na ubani waktigan ditar na kumparatia ni wakil kaya ka penalalin ayamanan yan na gil kaya di ka kapagagamang na maadun ka gil kaya kapalalin ini lima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya alwinyan anak katiruyan ayamanan yan na saranomu ama lalin ka kupaganika si ikulo lupayan na si isa luman na kiyaman na tuwi na nangauto sa luman na kiyaman yan ko palianin ko na saranomu sa taman sa yan kaya dewa rupa na taman rin sa kupayamanan yan na nagtungyan ro na tuwi na nga sa kalam yan lalim na tuwi na nga si isa luman na kiyaman na mipnu ba ka kutaw ayamanan yan na kinsan kupalianin ba ayay kapat mga pagariya ayamanan yan na mga tusagyan kay ay kadua kani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina iyyakum al-kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum pakawatan ni waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agian kaya kabutugan kamata agian kaya kabutugan na ayat na tuwan yan ang tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na al-fujur langwa na mararata na ayat pero na fujur na ilan na ayaw manan yan na ayat berpayan na sunar na jahannam na ayat kapat mga kusan yan kaya mga tao ayaw manan yan na ibtiba kirat nagyan kaya al-riba yan kaya kapriba na isad na iyawanan yan na ibtiba si ikon mga tao agyan kaya bukan sa piliban na sulda tiyan natin kumangalos watay yun mataw sa agyan kaya karata agyan kaya kapriba ya ayuan ladina amanu la taqulu riba so sila kapatid wallahu ta'ala amyamarat kaya na ubakan watigyan na sensam sa piliban 5 adapan mudapan ayamanan yan na pagkatak na ng Allah Ta'ala yan kutu ayamanan yan na
tiyan kapiriban. Mga sabi mga pagayami. Giyan ni mga tuos sa ayaman niya nagyan kaiya mga ibtiwa wallahu ta'ala si mga tao. Nah, ayay kanima nagyan kay al-munafik. Giyan kaya mga tao ang mga munafik. So Allah subhanahu wa ta'ala natigyan na inna Allah jami'un munafikina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kabasa ng Allah. Kenapa kabasa? Ugay na dia tiakan dengan mata nanti Allah ta'ala atimu niyan sa mga munafik. Agu sa mga kafir. Miya mamungkir. Si kunara ka jahannam sa jami'a. Alam mo lang maniran. Nah, dia kaya munafik. Na pia karaya kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kaya pa karaya niya nun na ayak ko nabdero na munafik na tiluwati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagaleron, nagyan ko pa ida kadda sa kadaba, igiraan iman nunugtulan na kabukulan, na isad na natus ang mga tao ang munafik. Ikadua, ati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wa'ida wa'ada akhlaba. Ingira ayaw mana niyan na biyaki bersada na dito man sa pasan na isan na ayaw mana niyan na turo sa munafik. Ikatlo at ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako sa munafik na tigyan na wa ida tumina kana ingira asyagan na dinusyan ayaw mana niyan na ayak kiamatan na dia kaya agama Islam na tangkun yan, ayamanan yan na bibiya tanang kaya agama ubatan ugot na yamanan yan na kabulingi agian kaya agama Islam kaupon tanong kabulingi agian kaya agama Islam agian kutakabasa kutapangalitan wa ayamanan yan na ayabuat kaumatan sa ano anamori na sabu sa miya pasan tanong siya yamanan yan sang kaya dunia. Nah aya ikan atiku Rasulullah sallallahu ayat kan matiku agian kaya terus agian kaya tiuban wallahu subhanahu wa ta'ala nagian kaya wala talbisul haqqa bil batil ubani watiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunggur sebenar si kuriman na isan na ya tiuban si mga tao agian kaya yang mana niyan na sinhuning ayaw mana niya nasa sabalaw na agama nasa sabalaw na mungkin na kau tu sukatiru wallahu subhanahu wa ta'ala adin patutati wallahu ta'ala ubah karilai agian kuta mga tao ayaw mana niya na miya mamungkin na ayaw ka sa wallahu ta'ala na tina wala talbisul haqqa bil batil wa taqtulul haqqa wa antum ta'lamun wallahu subhanahu wa ta'ala na ayat kabasan yang kita nuna ubani waktigian bakas sembura sebenar Abu Suribat sekarang nak tahu yang sebenar nak tahu yang suribat wa antum ta'lamun asallahu ta'ala nak tahu yang nak agin kaya kita menggalapakan sisa yang kaya dunia wa pihak penayam ananya ni nama wallahu subhanahu wa ta'ala na sini bermasa agian kota kailannya agian kota pila niya kahit Allah subhanahu wa ta'ala nakagis wala na sisa langit na pagkailannya agian kota atau pila sige makatago sa agian kaya dia lupa na ada batanusan pelaguni mga sabi mga pagalian ilay di man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayaw kabasadian natigyan na sayakti zaman ala ummati berkatanya kumati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amasa sumang umat ang natigyan na yukikuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa ayaw maanan yan ayaw pagkabubayan nila nagyan kaya 5 na ipagkabudiran mambuagyan kaya 5 pagkalian pagkabubayan ng mga tao natigyan na yukikun dunia kebubayan yang lagi kaya dunia wayan sauna al-akhirah na ibkubuyan al-manamori enggak ini
Ayakin kemudian si walau anak mau ini taruh tu saya pilih sama masjid. Nah seperti ini taruh saya sama masjid. Nah itu yang mana ni biar dia sanian alu anak mau ini. Ika dua perkataan ini mah amasa si umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia lagi kurban lima. Nagu kemudian mampu lagi kurban lima. Ika dua na yang kurban. Kemudian yang lagi kaya tahu. Ubaidah tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wen saudal kisah. Kemudian ubah paman itu ayat kutu perakian. Nah, ayat kan tu ayat mana dia nak terus amasa apa kata ni rumah. Nabi kena yuhibun al usul wen saudal kabur. Ayat mana dia nak kemudian suai mana dia nak bilang awaliran. Uli na sumama para iya sadiran na inu mga terakiran na wayan saudal kabul na ipagaguniran agian ko ang taruh sadiran kelabuan agi utur suayamanan niya na hialuy taruh pagi ko paganay pagkaklasi ayamanan yan na nialuy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya ini Abu Dar agian ko suayamanan yan na mga tao dikira ayah kemudian lagi kota gilang bumi langiran ayam anaknya nawalairan urin nama terakiran nah ibu kemudian lagi kota ayam anaknya nak kemudian agi titanik biasa ayam anaknya nak ke kanan tanu ayah buka ke tanu na amai kamu masuk yaumul maksal ayam anaknya nasi ibu bangkit nang kaya dunia nah ayah kapan terus ayam anaknya apa berkata lima amasa kumang matak na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian lagi kaya lima kemudian nang kaya lima na wayan saud yuhibbun al makhlukat wayan saud al khaliq ayam anaknya na kemudian Rasulullah mulamuat akad Allah subhanahu wa taala na andai kada agian ko akan Allah subhanahu wa taala na ini kemudian kira niya tetano pada betano bukan. Nah terusan sama tahu ayam mana nian. Nah ayam kemudian jalan sekiku dunia. Nah gian utama adun kira nagian kutu ayam mana nian. Nah kapipia ginoa. Nah ame ko pada gian kutu kapipia aginoa eran na ayam kaptiruiran na kasundi. Ayat kalima. Nah gian kaya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ayat kalima artinya yuhibbul kaya wayan saunal mamat. Kemudian aliran tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agian kaya kau yang giran. Nah, ipat kegudiran mubasyiran tarima wallahu subhanahu wa ta'ala. Ate itu be pakai. Ayam mata na ayam itu be tanura. Buai tanun. Ayo tanu to igira Ramadan apakah kira tanwa Allahumma balighna ila Ramadan. Hingga nabi sampai kami kasih puasa Ramadan. Kahan itu be kagian kaya dunia. Nah, ini di mana dia kaya pananaw dia kaya lupa. Ayat itu dia kaya lupa tiga innal abda tunadi kullu yaumin khamsa marratin. Mata anak tiga dia kaya lupa na pupenanaw. Uman gawi salima ay pupenanaw dia. Pagana ay pupenanaw dia kaya lupa. Di tanong delakawan sa dia kaya dunia na tiga na ya ibnu Adam tamsi ala dahri wa masyiraka fi batni. Hei buat anu Adam diikat di dalam sagian kaya di budakan. Nanain waktu kaya lupa kasih kamu ke sagian kaya nakam. Si kamu ke tahu sagian nakam tiga kaya lupa. Nah, ikan dua akan turun agil kaya di kapan nau agil kaya lupa nanti ya ibnu Adam tadhab ala dhahri fasawfa tabki fi batni. Hei buat anu Adam bahkan nanti dia lagi gigit sagian kaya di budakan. Pasal matamki sabab artinya di maka gurau sagian kaya tianak na tiga kaya lupa ayam mana nya na betarun gigit sagian kaya mana nya na kata tagutan si sagian kaya dunia. Nah, katalo adi tarun sagian kaya lupa nanti na ya ibnu Adam tadnab ala dahri fasawfa tu'adibu bi batni. Hei buatan Adam. Nah ini kadang di beradu sasagian kaya dia wak na tiga kaya lupa. Pasal patu atibu bibat ni.
nanewatkan na tigian. Kapag ka tigian disiksa sa tigian kaya tiyan at tigian kaya dia lupa, tigian kaya lupa. Anay kamata terus sa tigian kaya dia lupa. Na pimperang ayamanan yan. Na pagkautan kita no, ayamanan yan. Na siksa kita no sa tigian ko takagin na kuda no si kumama kuburtan no. Amay mangkukagian kaya ayamanan yan. Na miyatong baka sa tigian kaya dunia. Sabay sa mga pagaliamin ay lumapya mabuba na ayah aula tigalap na anak bisa berketadurun. Aku din mata si para kana ada teriman. Pemang dia kalau sari lau buat nada kan makakarut tu bisa dia kayak miaga kan kanu lagi utama bersabarkan bahagia. Ayah mana nian manusia tanu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atasan orang